2 razloga zašto morate skrenuti sa glavnog trga u Temišvaru. Ovdje su jedan deo života proveli jedan prosvetitelj i jedan pisac. A unutra, prava barokna umetnost iz 18. veka. Zakoračite sa nama u prelijepu srpsku sabornu crkvu. Ovo je samo dio onoga što vas čeka u našem novom putopisu. Vodimo vas kroz istoriju, kulturu i najljepše kutke ovog grada. Zapratite kanal, aktivirajte zvonce, uskoro stiže video.